Dal. Khona ke umbunjana ke lapha ke Mfokeng una 4 goals kanjalo naye lapha ke uMoremi una 4 goals ku midfield ukhona ke uJohn Wick aphela amaphupho suka la sala ke ibhola ke Mbokeni la eMbombela Stadium Jazz Galaxy siyadimuza nawo ke lapha ke Mabhakaniya ezivalepa ngapha ke Sibelebeni zama ukushaya ke Siyema goal kick silapha ke Mbuthuma Shai pass ense ke Mbuthuma washiya uthina Mpempe lapha hey red card imenge inyawo uthina Mpempe uthi hayi umuntu ungabusayihluka ngiyabuzwa Mbulala le pass imbukele yakhe Mbuthuma uyayikhale ngayo kanti imidlalo ayifani imbukeli wathi ke uNompempe akho i-red card ke le ngathi ke umntawulu ya wathi ke uNompempe ke i-red card ifanele umntawulu sibheka lapha ke Mfokeng ibhola phakamisa lakha washo umzondoda baba banolwazi nawo Mabhakaniya ayakhuphuka manje asuka ku number 2 baya ku number 1 ise namdla sekabi ke Meremi wathi ke Mfokeng thuma mina ayikhona hayi le bhola ke lishaya itanga impela ke mawuyistale le bhola ke uzibeke nethi njengoba kenzile bayena ke Mfokeng eshake free kick phakathi wadive wa Dionoto ibhola phakamisa ke Dionoto uyatrepa umbunjana kuba badoda ayikhona empela bayena ke Mbuthuma ngazi indaba ngithi umbunjana yena ke lapha ke Mbuthuma azange uze kimi ukhulume nami uvele basula nje kwa lapha ku television wathi usangeni sibheka liphakamisa ngabe sibheka manje ke Etinas naka ke thuba zange beyithe ke first touch Matambi baba livimba ke muva lapha sibheka manje ke Sibelebeni uya phambili ngeJubana uthola ngapha ke Mfokeng shy pass ke Mfokeng lapha ke elibena ke Siyema bangenzakala ba score bazo celebrate yini Mfokeng nansi ke Nkosi ke Etinas Mfokeng naka ke thuba Dion bangivimba ke Dion khona ke ubona lapha ke Dion ibhola libeka phakathi ke Dion uDion ke usuka lapho ke kuona ke amaZulu qoshayo mhlawumbe ngahle ke ukusebenzise bangathi kusasa awuzocoacha Dangaze ungakwazi nocoacha bese siyakuthemba bena ke phakathi ke Etinas ke Moremi ushaya ke cross khona ke speed eyawo lapha ke Mabhakani positawu ikakhulukazi wena Mabhakani adala kahle baba livimba lapha ke uthini ke uNompempe uthi ke khona kick ayesithathe yawo Mabhakani ngiyazama namuthi kuzabona laba balandeli hayi eliswinga yakhe lapha ke Dionoto ibhola phakamisa ke Dionoto ugokibi ibhola timba ngasibhanga uyabamba ibhola balivimba sibheka manje lapha ke bemvimba lapha phakamisa ngamakhanda wasile kuhede madoda umbelance ngisasho ukuthi mhlawumbe bangathi bake batholeke lapha ke emuva yena ke Jazz Galaxy but nala ke ithuba wasebenza goalkeeper lapha ke ubaba umntawung benapha ke ubaba Khosi sibheka manje Mabhakaniya shandu kanjani kwevimba lapha yena ke utape ira azange babe ekhambeni siyashare njenga before ngoba ke into oyithandayo mbukeli ke uyiphatha kahle kwekhadi zamantungu mawuthola umsebenzi awudlali nje ngomsebenzi Sibisi Dinel Khaleni ethini ibhola bheka pass ke Mfokeng Sibelebeni wasebenza ugoalkeeper madoda akho utape ira Velas Mbunjana bemvimba ke Mbunjana nale wethola Mabhakaniya bhokela ivimba lapha yena ke utape ira sibheka ke Mfokeng nansi ke Nkosi Mfokeng uyasikaza soka Dion wasebenza ugoalkeeper madoda uyazibeka ethube abeke imene njengoba lapha yena ke Mfokeng ngena ngaphakathi wenza ke isave eyesithuba mangikhumbula kahle ukona lapha ke Mabhakaniya hayi yena Mfokeng ball control mbukeli la iduze ikakasi batala ke short tona ke Mabhakaniya Moremi zamukushaya Moremi lakha Simzondoda engathi manje awusashi uyangonga
ahlangana Matambo mbukeli yina-ke uMuremi sekana 12 goals manje kona Mapakani Mkhunda Chanu tipa wadive lakhala nethi engathi izoyisuthi induku namhlanje TS Galaxy mbukeli Spelman ke phola manje ke Spelman lapha ke Dion nala ke thuba goal kick siyafana ke Zulu eshoti kuba on goal Spelman ke phola ke la Mapakani bafuna goal start Morem Mbutum bemvimba ke Mbutum yebo na umkhonto kwasekhaya Mbunjana njani manje Mbunjana Mbutum bemvimba ke Mbutum Mbunjana ugokipa yazabalaza ufuna ukuhetha na ke sebenzile ke goalkeeper nani phola manje Mbunjana ugoalkeeper hayi ngabe vele walibamba kodwa ke usafuna ibalance lapha yina ke utape ila bokwaze ekhaya ke umkhonto hey gaze ke isikole siphela sithini njengobona ke Mbunjana yonqoli yakhe eyesibili yina ke Mbunjana lapha kuyona ke i-professional football wake wayesikora ke ongoli satha ke lapha kuyona ke Highlands Park uMbunjana lombona isithombeni sakho beza phana nayo ke iMaritzburg United le namhlanje yaziwa ke ngeDurban City captain lapha ke owayo ke embukeli ngoba ke umunye washaya ongoli badala Mapakaniya umsimango lapha manje ke wona amakhosi mala ke phama ngathi ke igolo sina Morena ayisebenza ngempela ke lapha hey wasebenza ngempela ke lapha yina ke uSilva hey le cross yakhe uMorena yokhala ithulise ngempela ke ucoach hayi bayayigojela ngempela ke embukeli yina ke lapha ke TS Galaxy Waphamisa uMatoda lamshiya nje kancane ke phola phela ke uMvelase hey lapha limshiya nje kancane nje phola phela ke uMvelase embukeli thola ngapha ke police uyedwa ngapha ke Mfukeng nansi ke ingozi uyingozi ke Mfukeng ushaya pass ke Mfukeng nami Mfukeng hayi khona hayi khona Puka wenza umsebenzi onzima uMfukeng Mfukeng bheka le pass police Mfukeng madoda ngazi noma ke ubanje umankunkela lapha ke yina ku Mfukeng washawutshana kunokuthi akhathaleke ibhola bafuna igoli lesine manje lapha Mapakaniya belapha ke police isikele MG police ke Tinat police uyadansa police nangu Mfukeng lakha and holy four Orlando Pirates akwenzela imhlolo bafaka umunye umshini lapha yona ke iPirates police Mfukeng ungathi ufunani mbukeli ngitshela ukuthi lipi iqembu elivutha njengaMapakaniya mbukeli kule season Mfukeng uzithela ngamanzi akatatazeli ushaya igoli ziyayinetha ngempela ke TS Galaxy Afrika lesat Morem bemvimba ke Morem yasikasa ke Morem police kwetinat police ushaya isithelo hey hayibo hayi ngizoze ngiwe phansi njengoba yapha ke police ushaya isithelo hayi lesasithende embukeli uMorem ethi yasizama ke ngo-right ukhumbule lapha yena ke uMorem u-left footed ibhola liphakamisa ke Mapakaniya zama ukushaya ke police goal kick uAbrahami Pokoje ngamagoli amane noma Mkhize nala ithuba ukuthi bathole igoli lesane Chisampama Chimidibi
iqembu lokuqala ke lisasho umbukeli ya uMoyise kancane ke kumlandeli owayo lapha ke isandla khuluma emva komdlalo namabhakaniya manje ayahamba neligi leya phasi ke Mtanjela icompose yakhe lapha ke usibilibili zakhala isefe ushaya igoli ke lapha ke usibilibili elesine la kona ke mabhakaniya igoli lesibili lapha kuyona ke mbukeli iPetway Premiership yina ke phake usibilibili 5 awuphuphi mbukeli just gala final lapha ke igoli lokubika ekhaya Pwede vimba ngapha ke uSipho Sheng bafuna 6 mabone manje amabhakaniya Mfukeng ufuna ngapha ke ibhokoza ke elivimba ke yena kutape Richards Bay ngathi bathola igoli elesithupha manje ke Mfukeng no shame 6 mabone 7 driver ushaya hat-trick yakhe yokuqala ke Mfukeng Kuona mabhakaniya Mfukeng lisegazini ngibatshele ngathi ke lisegazini forever awuzakhali isef hayi Mfukeng khosi ushaya igoli lakhe lesithathu i-hat-trick eyakhe yokuqala la kona ke amabhakaniya mbukeli ukhumbule ke mawushaya amagoli amathathu ibhola ke lapho mbukeli uzohamba nalo ke Mfukeng lebhola ke namhlanje uzibeke ethubeni elokuthi hayi Mfukeng hayi mina ngithola igcobo benza ke ushintsho uyangena ke Mbule Masongane phula ngaphandle lapha yena ke nawo noSabatsana ke uyangena bina ke lapha ke Mbule hayi namhlanje nami bengangena ngizala kumabhakani ngishaya igoli nami bengangena bathi hayi ngena Mtungu bonke bakwenza lula abadlali kuyabaya lapha ke Orlando Pirates mbukeli afunda isikole lapha ke half time bazokhumbula bekhona ke kule yaminyaka half time bobona iskill ngempela ke lapha abadlali abangajwayelanga ukudlala lapha mhlambe ke eground sibonana ke ithuba kwafuna igoli lesikhombisa Moren belivimi ibhola elakhe ke Dionoto uyadansa ngapha ku touchline Dionoto owawo ke mabhakani Dionoto na ngazi bapha ke TS Galaxy Dionoto uyaphambili ke Jubane Dionoto ushaya cross babalivimba lapha ke move phela ke lapha ke mabhakaniya sibheka ke phola mase buyisela kodwa ke khona kick ya ke mabhakaniya angazi ke khona ke into ethile ekhalayo la ngazi kanjani kodwa shake phakathi ke Sibilibili Vimba ke goalkeeper lapha yena ke utape ira hayi novimbili utape ira kodwa ke hayi Mbule goal kick Sipho Mbule ke mangikhumbula kahle kumabhakani ke unegoli ke lodwa naye waskora ke beshaya iTTM ngo 4-1 lapha ke eThekwini eGagasini kuyona lapha ke iNedbank Cup to Chinyani beshaya iJabal ngo 5-0 ngo 2013 shaya ke cross ke nani ke thuba kwelivimba yena ke lapha ke goalkeeper utape ira